mun sang atanga INP Mizo channel clear tu le ngai thatu zong te in zain chi bai kan bu ka cheu rem chan lo na wangin ni thi khat kan khai lak le deta in mi hria thiam na kan nge ne Myanmar lam chan chin voina kan hria thei ang kan an ti chuak le a international news le politics lam te po ti chuawat kan tum le don nia Myanmar ma min ong hlana thuni na pong la ka wangin Chin state chimlam minda township a hian CDF member mi somli le parukin ramtan nun an hlan ta ti CDF minda ta an ho tu salai mang om chona soya nikum sang ni le somni le pakhat khan mi somli le pakhatin ramtan nun an hlana kumin me ninga khan mi panga in nun an hlan le to bok ni na soi Sakain region yinma pin township pa tayo chin khuwa chu May ni som pali khan terrorist tenan hala in somli vela kangral an khobula PDF tele terrorist council sipai te anin ka nu relo te a khwa an hale tamai nia soyani khwa an hal ma po in terrorist te chu khochunga voini lutin civil mi te in an tapna sa hle to bok May ni som palia anin ka tum chuan PDF lamin ral thuam an nei tlema wangin an tol kian san le ta a sipaiten khuwa an hal hi video evidence thatak tak omma se sipai council lam chuan an phatlata hetianga kho hal kan nei lo PDF ten leman changmai mai ani anti zel tho tin yu township le pale township a hian me ni som atanga ni som pathum inkar khan kol buddhist puithiam te po telin mi som thum le pali tha an ni to boka chung zinga somni le pariat chu mongdain pin khomi inan hal na ruang charte an ni hlom sipai lam hian an tha nuwa a hrana phum bo a buai thak ti in hal rolin an hal ve lo ta thina ni heng an tha tak te zinga mi tam jok chu sipai in khuwa an lu chila lo tlan buddhist puithiam te chen na in lama sahim na zong ninan soile ngala sahim na zon point om zia nei theime ulovani ruang somni le pariat zinga som pariat chu mongdain pin khochunga mu an nia midang som te chu an khothen om in pin khuwa an halna ruang charte an ni hlom heng then om khuwa mi te po hi tun thleng hian an laral tlan me gani Sakain region katale kani township lama po me ni som panga nimin pia khan terrorist council sipai tele PDF te anin kap le a anin ka na mun tak chu tagara le inchin kho inkara ni nan soya sipai hi somnga velan ni bom voinga pu nanania sipai lampo in silayan ka hnuin thile hliam te chu trilin laman phurta ni nan soya sipai pali ayatlem lo thi in midang som ayatlem lovin hliaman tur bok ni nan soi Sakain region kani township ale chun khuwa arreson da turakal terrorist council sipai bong tolai lir mang sipai somriat vel chu me ni som paruk nimin tuk dar kwa vel khan PDF pol sang enan lo lambun le boka an bom kam manginan beya sipai som vel an thi ni nan soi nimin me ni som paruk khan kan balu PDF ten irawadi luidung zoa marlamakal chhomek sipai long chong nei chu millimeter zale pasari alian chi rocketin an lo ka pa chutia sipai longan lo ka hnu chuan chulai vela khuwa te chu terrorist lam chuan an suar tluan ta a lui kama long leng an da tele khuwa te an hal ta zel nia soyani me ni som pasari voin po khan kan balu tam si pa ukin chi khuwa le abul loka tin mo khuwa te an hal le a voin chona lam thleng khan heng khuwa te hi an la kang hlu mai ani tin kan balu district huam chunga om tho chat tin khuwa le chat chi khuwa a terrorist council sipai te po thuang nia in thenin tukin khan an omna tanga chualam khuwa te an hrut hlom boka PDF te nen po anin kap na sa a sipai ten khuwa an hal le nol boka terrorist lam hi MI-35 helicopter manga vil an ni bok ukin chi khuwa chu dar kwale minute som panga khan an hala pungna chi khuwa po chumi nuwa an hal le bok heng khuwa te a in kang le PDF te nena anin beidan chip chiar hi ala soi thei lo devani Sakain township huam chunga nongduin khuwa le nyong pin won kho inkara
terrorist council sipai motor pahnih chu PDF ten bom voi ni an vom khuma thi an om ngei ni an rin thu bom vom tu te chuan an soi nimin tu khan makui region yi cha chu township a thingtlang kholi chu terrorist sipai ten an hal lea in som sari zet akang ral ni nan soi bok nimin pia me ni som pangalam khan sipai zavel mukoi khuwa an riak to a an chua donin heng khuwa te an hal tahlomani yile chun lama hian PDF an tam ti in terrorist lam hian an lu chil deuh bika khuwa an hal ngek mai ani bera helama an lu tir me ni sari atanga nimin thleng khan khosom pasari an hal man to a in chuan in zale somthum le pakwa akang ral to nia soini yile chun huam chunga hian khosom li vel an oma nitin mai an hal hi cholkar khat chuang ani le ta me ni som panga nimin pia khan thilin PDF te le terrorist te anin kapa sipai som panga la yan kaplum tin nimin me ni som paru khan thilin township a ong yua khwa atanga sui ong ta kholam panakal terrorist council sipai te le YDF thilin te anin kap le boka le lam hian ral thuam lian an chelek na sa hle ni in YDF an ho tu takhin zo chuan asoya thile hliam an omem ti ero asoi talem lo tin makui region Myanmar township a UC khuapo me ni som pali le ni som panga ni chung khan terrorist ten an hala in somruk le panga akang ral ni in voin khan an soi le bok me ni som pali khan UC khuaral thuam lian an ka luwa wangin civil mi pathum an borala ti chuan sipai ten in an hal zuya in somli le panga akanga atuk me ni som panga khan an hal le a in som ni akang ral le bok Myanmar township tho tongkain khuwa po hemi ma me ni som pathum khan ral thuam lianin an kapa buddhist puithiam te chen na in a chiat pha ni nan soya civil mi te chen na in thum a cheboka sipai te chuan civil mi te thil nei an du apiang an la a an lak du lo te po an ti chachiam bok ni nan soya sakain le makui region lam hi soito thinang khan internet du anga access thei ani lo wangin ani la chanchin hriat thei lo tlai khon no hriat thei chau te hi a omle thina ni Rangoon airport hi sipai council lam tran puina alu na mun pui ani vea thik thamatling ve bok me ni som paruk nimin tuk var rual vel jinglam dar nga le achan ve pel khan airport chom tu ber mel som powerhouse santi mai chu YDPB anti ten an boma transformer an bom chia ti an soi Rangoon po hi mi pui tam na ti taka buai na omlo ang mai hian an ji hut reng maya PDF lam point sipai le an lam nai te ne na om tlang lo sham turin mi pui te hi warning an pe ve reng bokani Rangoon khopui mayan kong township tamain poina sipai council lam duty na me ni som pasari voin chomadar som pakhat le chan ve khan boma puaka silai thomi na zui boka police pani in hliam na takan tur ni in mita mutu tenan soi pakhat chuana puma hliam atura medang pakhat le chuana keya heng hliam tur te hi ambulance motora thiaran ni thuan soi boka boina achua nu chuan tamain point kalpo tu kongpeng rang te hi khar zui ani bok tanin tari region dawei khopuya pakari le sipin kau in kar kong puidunga me ni som pali chonudar thum le chan ve vel khan dawei PDF ten bom mangin terrorist sipai te an beya terrorist council sipai som ni an thi ti voin khan an soi Shan state chimlam phe khong township a in zavel nimin tlai khana kang ral le tavek mai mubia township a simi lo khobula me ni som paruk nimin khan terrorist tele PDF te in kara in dona achuak le a chumi nu chuan nyong suya tangin phe khong township lampanakal terrorist council sipai te chuan phe khong township a saunan khe khuwa an hal le tamaya a khopumin a kang ral ti ti ani tihian in dona chuana po ni lem lo civil mi te chen na ka le hal hi terrorist lam te hian nuaman ti thei viu ne na lang
mei ni som pasari tukin lampo khan an la in do chun zom zel nia soyani a chuwangin ral tlan an pun bel le mek nia soyani nimen lama anin do na thi le hliam an omem ti atu te lam ma hian chiang taka soi an la nei lo Kachin state khopui michina apo hian thil manasan le sumlak lu nana na tho tura tlem sia wangin ruk a hluar hle ni nan soya hei hi ani na taka chuan michina khopui chawa po ni hmel lova Myanmar ram chung mun tina hian ruk hi a hluar chho tila adik viau zok ma ome michina khopuya po hian ni tin mai bike bo in rok tiang chi hi soitura om rengani Kareni state demosu khopuya bazar puya terrorist council sipaite le KNDF mipui sipaite anin kap voin chomadar so matang khan anin kap tana chundar som pani le chan ve thleng khan anin kap ani KNDF lamin valu chilin an vakap ne soyani a ani mipui sipai lam hi thile hliaman omlo ni nan soya terrorist council sipai pathum an thi ni in KNDF 9th battalion lamin an soi KNU Brigade 510 voina an soidan chuan mei ni khatatanga ni som panga thleng khan terrorist tele an lamtang BGF tenen voiza le somret le paruk zet anin kap man hei hi silai puak om to phot chuan an chiar vekinarin oma in kana te naw diu chenin an chin chia aniang mei kha cholkar ni chungin terrorist lam somret le pariat an thi mana midang somruk le pariat in hliaman tuar bok ni in Mutro News chuan a soi motor pathum le sipai ho in enkol na kem pakhat anti chiat saka indona voiza le somret le paruka hian KNLA nam sipai pahni an borala midang pani in hliaman tuar bok ni in KNU Brigade 5 lam chuan an soyani tin terrorist le an lamtang BGF te hian ral thuam lian voiza sari le somni le pariat an kap chuak man ni nan soi boka civil mi pakhat athia midang pariatin hliaman tuar ni inan soibok Myanmar ama sipai council thuni na ponglak nu hian soifo angkhan anram economy hian tuar ta hlea anram poisa hlut na po kumdang aya nuai fea atla thate zela foreign company tam takan chuak to a tuna la ommek te po hi chuak mai tur ani to hlom foreign atanga sum mu dan tur hi sipai council po hian number 1 ada lo theilova chung zinga chuan tourism hi thilpoi mo tak alo ni to thina hei hi ti nun le antum me kani tourism atanga sum mu an bei se wangin terrorist council lam hian sang ni le som ni kuma covid-19 na wanga foreigner te lu an khap na kha phel tumin foreigner te tan visa anti nung le don ni nan soya e visa anti mai tourist te tan bi ka Myanmaram chung vei wa theina visa anti nun le tur thu hi mei ni som panga khanan soi to a chuba ka ramdanga tanga suman mu na ber ramri lama gate te po honan tum le to nia soi ni in ramri gate hon chung chang hi chu andu le beisei ain ala boi thak deuh ni nan soi boka thaliam ta lam khan Thailand ne na anin rina mesau le miawadi friendship gate number 1 po tun thleng hian an la hong theilova China ramri lama gate te po China sarkarin covid dan kho kherna asiam rit tak maya wangin an hong thul an khar le thul ani deuh bermaya heng te po hi foreign sum mu an tum luata ti ram ani ma zok ome sipai council lama thu nei tu te chuan e visa anti nun le chuan ramdang mi te point Myanmar hiron tlo turin an be se ti an soya Myanmar chungchang boi puya lo thi thlai rengten an soidan chuan tun thleng hian tourism lama thilpoimo heng transport le hotel lam chi zong te hi sipai council kutala om an ni veka wangin tourism atanga sum lut po hi sipai council sum turani ngei don antia adik viawang Myanmar amazin chungchanga hian US Foreign Department lam chuan an mi le sa te Myanmar lamazin hi chu an la fui lo viu maya ram chunga boina ala tam ema wangin US mi te hi chu tuma lazin chu anti ni ber hetianga sipai sum nar ni mai thei tourism hi justice for Myanmar poinan du lo hle a sipai sum nar zong dan cha hi thil tul takani antia tourism po hi na sataka do turin an campaign le me kani
World Food Program lamin iwena an report dan chuan kumin sang ni le som ni le pani April thleng khan Myanmar mi pui makta duai ni le noi khatte hena tran puina eli in le thil tul dang an pe theya an ti thakop mai minong hlana sipai council hian tran puina pek hi ati thuan op thei hlea tran puina pe tura kal po hi thil ol aya ni lova nun na thap alangai ta cheu mai ni inan soya chuti chung chuan karen ni lama te po kalan la tum zel ti event spokesperson Stephen Dujarric chuan event press conference a sui Myanmar ma hian thilman ale tin atawani atipoka hei hi adik viawang nikum tunang hun ne na khai khinin mi puite ni tin mamo eile in hi 32% in ataw ni in World Food Program lam chuan an soi ve bokani Australia rama om ABC News na soidan chuan sipain thuni na ponglak nu ramchung mun tina demonstration na chua demonstration me mi le tun thlenga sipai council chet dan an du lo na lan tirnan Australia sarkar chuan Myanmar ador dan level ti niam atum mek Australian ambassador to Myanmar chu April khan na atop ta a tuna hian ai o tura ambassador puitling da hi Australia chuan atum to lo chu ai chuan an sarkar noya Department of Foreign and Trade an ho tu lam deu tu emo an ruat mai ni nan soi mai ni som paruk nimin khan Myanmar mun ranga terrorist council sipai somli le palian thi ni in khitet media chuan soya report kim lo deu le tlai khonwa report thei chau tur a om le mai theya somnga velan thi tura ngaila adik thokat mai ome voin mai ni som pasari ni po hian ram chung kho puilian tetelin mun ranga kongan zo zel hlom bokani ole tun tuma Myanmar chanchin langsar sual kanan ti chwa the chu khati zong kha ania atop thlengamin lo ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me